بار سلام بینندگان عزیز، پیشنهاد شماست برنامه 7 روزی ورزش. در این برنامه نبض یک هفته ورزشی کشور وابسته به سوژه و گزارش‌های به دست ما آمده منظور شما می‌گردد. در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت بخشیده به جشن بین‌المللی نوروز برای دریافت جام پایتخت 2021 مسابقه جمهوری گوشتین ملی گوشتینگیری برگزار گردید. مسابقه از روی وزن‌های تا 65 کیلو، 75، 90 و جمع 90 کیلو صورت گرفت. در مسابقه مذکور نزدیک 130 ورزشکار از ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌های سوغد و ختلان، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری و شهر دوشنبه با هم آمده میان هم قوازمایی نمودند. مسابقه مذکور طبق قاعده‌های مقرر نموده فدراسیون ملی گوشتینگیری جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. بخشیده به جشن بین‌المللی نوروز با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مسابقه جمهوری گوشتین ملی برای دریافت جام پایتخت 2021 برگزار گردید. در فضای تنطنوی مراسم گشوده شوی صورت گرفت. در مراسم افتتاحی مسئولین اشتراک و سخنرانی نمودند. گردید که گوشتین ملی تاجیکی یکی از ورزش‌های معمول در میان مردم تاجیک به حساب می رود. در این ردیف به نفرانی که در برگزاری مسابقه مذکور سهم گذاشتند سپاسنامه فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری سپرده شد. امسال باری اول مسابقه جمهوری گوشتین ملی با لباس یگانه این ورزش سنتی که از جانب مسئولین تهیه گردید برگزار شد. خاطررسان میکنیم که بعد از 1000 سالها این ورزش ملی لباس یگانه خود را پیدا نمود و من بعد مسابقه های گوشتین ملی با لباس رمزی گذرانده می شود. واقعا هم فضای نوروزگاه کشور با اشتراک مخلصان زیاد که بیش از 13000 را تشکیل میداد جشنی گردیده. بهترین پهلوانان از تمام منطقه های کشور اشتراک نمودند. همین طریق در وزن 65 کیلو با واخوری فینالی ابوبکر بوقیف و علی جان سفرعلیف را خط گرفتند. در این قوه آزمایی ابوبکر بوقیف با 2 پهلو پیروزی به دست آورده برنده شاه جایزه یکم گردید. او در قوه آزمایی دور نیمه نهایی سوربون لطیفوف را مغلوب نموده بود. در زینه سوم عارف دادوف و سوربون لطیفوف قرار گرفتند. در مراسم جایزه سپاری به نفرانی که زینه های افتخاری را صاحب شدند از جانب دستاندرکاران در برابر مدال و افتخارنامه ها تحفه های پولی نیز تقدیم گردید. از همه رقیب سختم در مسابقه ها از همه مشکل ترین رقیبی که یکم دور با خوازمایی میکنی همون خوازمایی اول و بعد خوازمایی فینالی مشکل تر است. خب آینده چی نقشه دارید؟ آینده میخوایم مشق خود را دوچند کرده و در مسابقه های بین المللی پرچم دولت عزیزمون رو بلند برداریم. در واخوری دور نهایی وزن 75 کیلو میرزا جمیل رمضانوف و امانالله عظیموف برای گلیم گوشتینگیری برآمدند. در رقابت مذکور میرزا جمیل در دقیقه‌های آخری رقابت یک پرتافت خوب انجام داده غلبه خود را در مسابقه امساله گوشتین ملی جمهوری تامین ساخت. در زینه‌های سوم این وزن سید نبی کمالوف و سید شاه رحمت اللهیف قرار گرفتند. شما امروز می‌بینید که با این عید نوروز چنین مسابقه کلان برگزار گردیده است. من سراور 5 حریف پرقوت خود غالب برآمده نصیبم شاه جایزه بود و من مینداری خودم با پدرم میکنم که در همه روزها دستگیری من شد و سراول مینداری خودم با پیشوای ملت میمونم که چنین مسابقه برای ما جوانمردا پیشنهاد میکند و مینداری خودم با رئیس شهر رستم امالی با این خیلی جوانمرد مینداری خودم به نهایت میگذارم که و امروز توانستم که توفای اون مردی بانک با ناموس را با دست خود گیرم. در وزن تا 90 کیلو جهانگیر مجیدوف و همروز رجبوف در رقابت دور نهایی با هم قوه آزمایی کردند.
дидори ин ду паҳлавон то охири вақти муайяншуда идома накард, зеро ҷаҳонгир маҷидов бо партофти зебо ҳарифашро мағлуб намуда баррандаи шоҳҷоизаи вазни то 90 кило гардид. партофти ҷаҳонгирро тамошобинон бо кафкӯбиҳои бардавом истиқбол гирифтанд. хотиррасон мекунем ки дар даври ниманиҳоӣ ҷаҳонгир ба паҳлавони шинохтаи кишвар комроншоҳ Устопириён зафар ёфта буд. Дар ҷойи сеюм комроншоҳи Устопириён ва Амирҷон Насимҷонов қарор гирифтанд. аз рӯзи қуръакашӣ ба ман ин гурӯҳи ки ғалтид ҳамаш ҳарифони хеле сангин буданд, ҳарифони ҷоизадори мусобиқотҳои байналмилалӣ буданд ва ман ҳамашро тавонистам ки бо баъзеро бо бартарии огоҳӣ, баъзеро бо ҳалол тавонистам ки мағлуб кунам ва қаҳрамони ин вазн шавам. дар вазни ҷамъи 90 кило ҳам майдондорони тоҷӣ ки таҷрибаи мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалиро доранд, рақобати пуршиддат нишон доданд. дар финали ин вазн паҳлавонони шинохтаи мамлакат Темур Раҳимов ва Муҳаммадбек Фарҳодов майдондорӣ намуданд. баъд аз анҷоми вақт Темур Раҳимов аз ҳисоби афзалияти зиёд доштан дастболо гардид. мақоми сеюмро Шоҳрух Амирхонов ва Абубакр Акобиров ба даст оварданд. хушбахтона ман дар вазни ҷамъи 90 килограмм иштирок кардам ва соҳиби ҷои аввал гаштам. ин варзиш аст. пешгӯӣ карда намешавад ки дар финал вомехӯрӣ ҳама ҳарифон барои ғалаба омадагӣ буданд ва ман низ барои ғалаба омода будам, тайёриро хуб дида будам ва чӣ хеле ки дидед Фарҳодов Муҳаммад аз дигар ҳарифон дар гурӯҳи Б қарор дошт, хубтар тайёриро дида буд, ба финал роҳ ёфт ва ман тавонистам бар ӯ ғалаба кунам. ҳамин тариқ мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт 2021 ба охир расид. аз нигоҳи мутахассисони соҳа мусобиқаи имсола аз баргузорияш то таъсиси шоҳҷоиза нисбат ба мусобиқаҳои пешин фарқияти калон дошт. бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар шаҳри Душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба пойгаи аспдавонӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт 2021 баргузор гардид. дар мусобиқаи мазкур варзишгарони аз 16 сола боло бо аспҳои 2, 3, 4 ва аз 4 сола болои хоҷагиҳои аспарварии ҷамъиятӣ ва хусусии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе иштирок ва байни ҳам рақобат карданд. гузориш дар ин хусус. дар сабқатҳои пойгоҳи аспҳо чобуксаворон бо истифода аз ҷонварони бодпои худ барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ талош ба харҷ дода ба мардум ҳунари таковарии ҷолибу диданиро манзур намуданд. мусобиқаи варзишии аспдавонӣ ки хоси ниёгони мо тоҷикони кӯҳанбунёд аст, дар 9 давр ба масофаҳои 1000, 1400, 1600 ва 1800 метр сурат гирифта, дар он асптозони номҷӯй аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон ширкат варзиданд. дар сабқат ба масофаи 1000 метр миёни аспҳои омехта асп бо лақаби ипо ки ба он Ориф Зайниддинов савор буд, хати марроро нахустин шуда тай намуд. дар ҳамин масофа мақоми дуюмро Идибек Сатторов бо аспи Гаризон ва зинаи сеюмро бошад асп бо лақаби Арпаш бо ҷилавдории Сатторов Анушервон соҳиб шуданд. дар масофаи 1000 метр миёни аспҳои зоти тоҷикии дусола бошад, мақоми аввалро асп бо лақаби Секретариат ба даст овард ки лаҷоми ӯ дар пойгоҳ дар дасти Фирдавс Саломов буд. аспҳо бо лақабҳои Бодом ва Габой бошад, дар зинаҳои дуюм ва сеюм қарор гирифтанд. дар масофаи 1600 метр миёни аспҳои 2 ва 3 сола зоти англисӣ мақоми аввал насиби Азамат Ҷумаев ва асп бо лақаби Арамат гардид. асп бо лақабҳои Атаман ва Рубин бошад, масофаи пешбинишударо ҳамчун дуюму сеюм шуда тай намуданд.
дар масофаи 1000 метр миёни аспои ахалтекинӣ асп бо лақаби сарбаланд ки онро чобуксавор Саломов Фирдавс роҳбарӣ мекард, мақоми аввалро ба даст овард. Асп бо тахаллуси Самарқанд зери идораи Сатторов Анушервон дуюмин шуда ба марра расид. Дар ин пойгоҳ Мустанг ном асп мақоми сеюмро аз они худ кард. марҳилаи панҷум аз пойгоҳи аспои зоти 3 солаи тоҷикӣ иборат буд ва чобуксавор Меҳроб Бердиев бо аспи соли таваллудаш 2018 бо лақаби аввала аввалин шуда ба марра расид ва мақоми аввалро моли худ гардонид. Асп бо лақаби Абобил ки онро Хуршед Сатторов идора мекард, дар миёни аспои зоти тоҷикии 3 сола масофаи 1400 метрро дуюмин шуда тай намуд. Ятимур Шорух бо аспи туруқи худ ки бо лақаби Гавод дар пойгоҳ ширкат варзид, мақоми сеюмро ишғол намуд. Дар пойгоҳи шашум аспои зоти омехта дар масофаи 1400 метр ширкат варзиданд. Асп бо лақаби Красавчик соли таваллудаш 2016 зери идораи Анушервон Сатторов аввалин шуда хати марраро убур кард. Асп аз ноҳияи Ховалинг бо лақаби Гуланг бошад дуюмин шуда ба марра расид. Аз ноҳияи Ховалинг ду асп дар ин пойгоҳ ҷоизадор шуданд ки асп бо лақаби Белведер сеюмин шуда хати марраро убур сохт. Дар пойгоҳи ҳафтум аспои зоти тоҷикии 4 сола баромад намуданд. Аспи Ҳакимов Сироҷ бо лақаби Талисман барандаи зинаи аввал гардид. Асп бо номи Бомдод бошад дар ин мубориза дуюмин шуда ба марра расид. Аспи ноҳияи Файзобод бо номи Приз мақоми сеюмро аз они худ кард. Дар пойгоҳи ҳаштум аспои зоти омехта суръати дави худро нишон доданд. Асп бо лақаби Агрегат ки онро Беги Ҷонзода Роҳатшоҳ аз шаҳри Роғун тарбия кардааст, ҳамаи рақибонашро дар пушти худ гузошта мақоми аввалро ишғол кард ва ба хотири ғалабаи аспаш Беги Ҷонзода Раҳматшоҳ аз бағалаш найро бароварда садои онро дар ҳузури мардуми зиёд баланд намуд. марҳилаи ниҳоӣ ки дар он аспои аз 4 сола боло дар масофаи 1800 метр байни ҳам суръат санҷӣ намуданд, мақоми аввалро асп бо лақаби Фулюарид соли таваллудаш 2015 чобуксавор Манучер Шарофиддинов ишғол намуд. дар ин сабқат зинаи дуюмро асп бо лақаби Паймон зери идораи Фирдавс Саломов аз они худ намуд ва асп бо лақаби ректор чобуксавор Шорух Ятимов сеюмин шуда хати марраро убур намуд. ёдовар мешавем ки дар пойгаҳи аспдавонӣ ки бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз гузаронида шуд, аспои зоти гуногун аз тамоми манотиқи кишвар ширкат варзиданд ва аспое ки дар ин 9 пойгаҳ мақомҳои ифтихориро ба даст оварданд, бо ҷоизаи пулӣ қадрдонӣ гардиданд. ёдовар мешавем ки мусобиқа бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҳамасола баргузор мешавад ки дӯстдорони ин ҷонвари зеборо дар пойтахти азизамон ба ҳам меорад. дар майдони баҳористони шаҳри Гулистони вилояти Суғд бозии финалии ҷоми Лигаи футболи Тоҷикистон 2021 байни ду дастаҳои футболи Хатлон, Равшани шаҳри Кӯлоб ва Файзканди ноҳияи Восе дар сатҳи баланд баргузор шуд. дастаи футболи Файзканди ноҳияи Восе барандаи ҷоми Лигаи футболи Тоҷикистон 2021 гардид. вохӯрии дастаҳо ҷолиб сурат гирифта бо натиҷаи 3-1 ба фоидаи дастаи футболи Файзканди ноҳияи Восе хотима ёфт. ҳанӯз дар дақиқаи 4-уми дидор футболбози Файзканд Маҳмуд Пиров иштибоҳан тӯбро ба дарвозаи хеч зад. баъдан дар дақиқаи 18 Ҳасан Рустамов низ иштибоҳан ба дарвозааш гол зада натиҷаро баробар кард. дар дақиқаи 73 футболбози дастаи Равшан Далер Шомуродов ба иштибоҳ роҳ дода ба дарвозааш гол зада натиҷаро 2-1 ба суди дастаи Файзканд кард. дар дақиқаи 82 Абдухалил Боронов ба бозӣ нуқтаи ниҳоӣ гузошта пирӯзии дастаи футболи Файзканди ноҳияи Восеро бо натиҷаи 3-1 таъмин кард. дар бозӣ барои ишғоли зинаи сеюми мусобиқаи мазкур дастаи футболи Хатлони шаҳри Бохтар дастаи мунтахаби наврасонӣ то 17 солаи Тоҷикистонро бо ҳисоби 1-0 мағлуб намуда сазовори медалҳои биринҷӣ гардид. дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд боз як майдончаи солимгардониву варзишӣ мавриди истифода қарор гирифт. иншооти варзишии мазкур бо мақсади ҷалби васеъи сокинон ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим бунёд гардида барои рушди футбол заминаи мусоид мегузорад.
ба истифодадиҳии майдонча дар рӯзҳои ҷашнгирии Наврӯзи ҷаҳонӣ рост омад. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر کنیبادام در برابر دیگر انشاءات‌های مهم ساختمان تالار و میدانچه‌های ورزشی با مرام ادامه دارد. بخشیده به نوروز خجسته‌پی در جماعت دهات پتر این شهر یک میدانچه زمانوی ورزشی برای بازی فوتبال مورد استفاده قرار گرفت. در اساس دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، ساکنان مملکت در سمت انجام کارهای ساختمانی قدم‌های استوار مانده ایستادند. بنیاد چنین انشاءات‌های ورزشی برای عمومیت ورزش، ترغیب طرز حیات سالم، رشد نمودهای گوناگون ورزش و به دستاوردهای ارزنده نائل شدن ورزشکاران کشور در مسابقه‌های با نفوذ جهانی زمینه مساعد می‌گذارد. میدانچه ورزشی مذکور با تشبث صاحبکار محلی برنا همدمова با مقصد جلب ساکنان، مخصوصاً کودکان و نورسان به ورزش از جمله نمود فوتبال بنیاد گردیده است. در شهر کنیبادام در برابر فوتبال بازان دسته‌های کسبی، اینچنین در مکتب‌های ورزشی پسران و دختران سرشمار به نمود فوتبال جلب شدند. این زمان دسته کنیبادام در مسابقه فوتبال بین دسته‌های لیگ دوم ولایت اشتراک می‌نماید. دسته فوتبال بازبان‌های این شهر باشد همساله در مسابقه‌های ولایتی جمهوریوی با گرفتن مقام‌های فخری مشرف می‌شود. مورد به ذکر است که در قطار 506 انشاءات جشنی که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر کنیبادام بنیاد می‌گردند، تا امروز 23 میدانچه و 9 تالار ورزشی بنیاد شده. تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باز بنیاد 1 تالار و 10 میدانچه ورزشی به نقشه گرفته شده است. رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر تصمیم گرفتند در برابر دیگر ساحه‌ها به رشد و نموی ورزش نیز توجه خاصه ظاهر نموده در ترغیب طرز حیات سالم در جامعه سهمگذار باشند. мушзанони наврас аз шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон давоми 2 рӯз ҷиҳати дарёфти рохат ба мусобиқаи ҷумҳуравӣ оид ба бокс байни ҳам рақобат намуданд. мусобиқа дар ҳамкорӣ бо федератсияи бокси вилоят баргузор шуда, дар он беш аз 50 нафар мушзанони наврас ширкат варзиданд. тафсилоти дигари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо. яке аз ҳадафҳои доир намудани чунин мусобиқаҳо пайдо кардани варзишгарони болоёқату умедбахш ва мин баъд такмил додани маҳорати касбии онҳо мебошад. дар натиҷаи саъю талоши мураббиҳои ин намуди варзиш, чанд нафар варзишгарони дастаи мунтахаби вилоят дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат намуда шарафи варзишии кишварро сарбаландона ҳифз намуданд. зикр шуд ки дар ин рақобат дар вазнҳои мухталиф 8 нафар пирӯз гашта ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд. ин мусобиқа дар шаҳри кӯлоб ба хотири арҷгузорӣ ба хизматҳои мушзани маъруфи тоҷик абдураҳим азимов баргузор мегардад. ба гуфтаи сардори риёсати ҷавонон ва варзиши вилоят, доварон аз миёни ин 8 нафар ғолибон ба маҳорати Анзор Азизуллоев ва Вафо Ағдодов баҳои баланд дода изҳори умедворӣ намуданд, ки ин варзишгарон дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ низ бо тарзу усулҳои муосир ва ҷолиб мухлисони худро шод хоҳанд кард. федератсияи бокси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон яке аз муассисаҳои фаъоли варзишӣ буда ба варзишгарон пайваста кӯмакҳои варзишиву амалӣ мерасонад. 2 сол пеш бо ибтикори федератсияи мазкур чемпиони ҷаҳон ва ҷоизадори бозиҳои олимпии Раҳимқул Малахбеков барои аъзои дастаи мунтахаби бокс давраи омӯзишӣ баргузор карда буд. бо мақсади ҷалби ҷавонон ба варзиш дар шаҳри хуҷанд аз намуди ушу сабқат доир гардид. ин мусобиқа имконият дод то варзишгарон қувваи худро санҷида ба сабқати ҷумҳуравӣ омодагӣ гиранд. ҳамакнун тими вилояти суғд аз ҳисоби ғолибони ин мусобиқа ба сабқатҳои навбатӣ омодагӣ мегиранд. بخشیده به جشن نوروز بین المللی و 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در قصر ورزشی شهر خوجند مسابقه ولایتی عاید به اوشو برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی بیش از 250 نفر ورزشکاران از شهر و ناحیه‌های دوشتیچ، شهرستان، ظفرآباد، کنیبادام، باباجان غفورов و خوجند اشتراک نموده مهارت سنجی کردند. من ورزشکار دختر از فدراسیای اوشو، من در این مسابقه ولایتی جای یکم را سزاوار گشته. خیلی از آن خرسندم که در چنین مسابقه اشتراک نمودم و در آینده میخواهم به خارج ها سفر نموده جایهای نمایان را سزاوار گردم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بالا بردارم. مورد به ذکر است که نمود اوشو در ولایت سوخت 8 سال اینجانب فعالیت داشته، این زمان در اکثریت شهر و ناحیه‌های ولایت رشد یافته ایستاده است. در طول این سالها ورزشکاران ولایت از روی این نمود ورزش بارها در مسابقه‌های بین‌المللی و جهانی اشتراک نموده به دستاوردهای نظررس نائل شدند. 4 نفر ورزشکاران با مهارت ولایت سوخت، چمپیون جهان میرزادلیر خورشیدزاده، جایزه‌داران چمپیونات جهان محمد جان احمدوف،
نازنین خورشیدزاده و نوروزه عبدالله‌زاده به گرفتن عنوان استاد درجه بین المللی مشرف شدند. با این نمود ورزش که هم برای آبوتاب بدن و هم برای قوی ارادگی فایده زیاد دارد، بیشتر جوانان و نورسان شوق و رغبت دارند. در مسابقه ولایتی اشتراکچیان با شوق و هوس بی‌اندازه در نمودهای اوشو تاولو و اوشو سنده ملکه مهارت خود را نشان دادند و برای دریافت مقام‌های فخری کوشش به خرج دادند. غالبان و جایزه‌داران مسابقه در برابر گرفتن مدال و افتخارنامه‌های تشکیل کننده‌های مسابقه همچنین حقوق اشتراک در مسابقه جمهوریوی در این نمود را پیدا کردند. چمپیونات دوشنبه اوید به شاهمود در سطح ضروری دایر گردید. در اون زیاده از 70 نفر شاهمود بازان با تجربه پایتخت شرکت ورزیدند. مبارزه شدید برای قهرمانی بین مردان که در آن 51 نفر شرکت ورزیدند بسیار حیرت‌آمیز به انجام رسید. جلال‌الدین الهامی 13 ساله از 9 هول امکان پذیر 7 از 5 هول به دست آورده غالب مسابقه گردید. این غلبه امکان فراهم آورد که جلال‌الدین در چمپیونات تاجیکستان که تیر ماه همین سال برپا می شود شرکت نماید. باید گفت که این اولین غلبه شمالبازی جوان نیست. سال 2017 در مسابقه ایشن یوز چس چمپیونشیپ 2017 در تاشکند با موفقیت برآمد کرد. پس از 2 سال چمپیون شهر دوشنبه در بین کودکان و جوانان شد. مسابقه فوتبال خرد تحت عنوان دهه به دهه به یکی از چاره‌بینی‌های عنعنوی میان مردم دهات تبدیل یافته است. در دایره این مسابقات ساکنان کشور پیوسته بازی فوتبال تشکیل نموده به این وسیله شماره زیادی جوانان را به ورزش جلب می‌نمایند. چنین یک سبقت در جمعیت دهات حصار شهر حصار نیز صورت گرفت. گزارش نوبتی از جنبش بازی فوتبال آماده گردیده است. بعد از انجام یافتن مرحله یکم مسابقه فوتبال دهه به دهه در جماعت الماسی، سامون، میرزا رضا و نوبنیاد شهر حصار اینک باشندگان جماعت دهات حصار شهر حصار نیز بازی‌های خود را به آخر رسانیدند. در این جماعت 32 دسته غیر کسبی از حساب جوانان تشکیل شده دوام بیش از 1 ماه با هم رقابت کردند. از میان 32 دسته با بازی نهایی فوتبال بازان دهه بلبل چشمه و دهه گجک جماعت دهات دهقان‌آباد راه یافتند. بازی نهایی در یکی از میدان‌های دهه بلبل چشمه در حضور مخلصان زیاد جالب و دیدنی صورت گرفت. در وقت اساسی وخوری دسته‌ها به دروازه همدیگر یک گلی زدند. برای معین نمودن غالب داور سلسله ضربه‌های 11 متره را تعیین نمود. در این دو گلزنی بخت به جانب بازیگران دهه گجک خندید و آنها 5-4 غلبه نمودند. همین طریق در انجام به دسته‌هایی که زینه‌های افتخاری را صاحب شدند مدال و افتخارنامه و جایزه‌های تأسیس داده کمیته تدارکات سپرده شد. بازیگران بهترین نیز قدردانی شدند. به خاطر روح بلندی به غالبان جای اول و اشغال کننده مقام دوم جایزه‌های پولی تقدیم گردید. در برابر این به نفرانی که در برگزاری مسابقه مذکور سهم گذاشتند سپاسنامه سپرده شد. مسئولین تشکیل این گونه چاره‌بینی‌ها را به خاطر رشد فوتبال در دهات، جلب شماره بیشتری اهالی به ورزش رقم 1 جهان و توسط بازی‌های فوتبال در روحیه وطنپرستی تربیت نمودن نورسان و جوانان در دهات کشور ارزیابی کردند. بینندگان گرامی، این بود آن همه خبر و گزارش‌هایی که ما اهل ایجاد پیشکشتون گردانیدیم. خیر، شاد و پیروز باشید.